mental health seminar lungsim chidam na to kisai kisin sakna tel ding ong join teng ma sape ne na ko na vai don a hi hi lungsim chidam na kha poimo pe ma hiya leitung idam sunga akhalam hat penin le hi season poimo hiya e adi kia ai kia isung kwan pi te in kimin pam lai na te kyanga le zat khiat the ding the na man pha khat a hi chi kha thei komin seminar te tel to lang u thuai sa hei session hun sunga chu counseling wa zot phatuam tak ma ya counseling zot cha banga thei tua khi di hi lo di te ma a hi ke la counseling bang zwan lo wa bang chia mi ki ngai sia khat thei swa thei di depression ni chi to depress chi banga ki bat lo na ki ngai se de ke la bang chin pan kana la dia counselor om lo na mun bangan om hi talen ma ai ke la ka sung kwan te katanaw te counselor zwan wur lo la ki ngai sia bang om tale bang chia ken panana lak pi di chi te vel kha hei tunita ka i topic ding hi poimo tak hi a top tan tel swak ding na han chiam leng chi kha ka hon ngat na masa hi di slide pan dia bang chi ya ma ka hon nget no pai le ong lockout khayam minute khat minute ni walong lockout khayam a kom le ong call le chen he pi ta ka ja kha assistant om lo hi ya ki kya ka hi ya ka lockout kha khiam bang ya mai le ken ana thei mok lo demon network khoi lo ja khia internet ha lo ja khia ma kha lockout thei a sound pai lo chi le thei wai hut chang kha pu phut lo nang call le chen chi kha ka hon nget na a hi slide kha mu thei vek de ni ki ging ta mental health seminar lungsim chedam na to kisai pathian thu vai takin pan phot leng koi muna lungsim chedam lo nang ki pan chi kha gen masalang mi hing le pathian ki hen na penin kha bang piang sa khem chi la spiritual problem mo khalam vai taka hak sak na khalam vai taka problem ung piang sa kai mi hing to anung banga ami hing pi te kilem lo nain banga piang sa kai chi le social and interpersonal problem chi penong piang sak hiaya piang chi pen banggen wam he mi chi le eden huana to kisaya hi akonggen no eden huana khel na ma kha pathian to mi hingom khom wai ja ka spiritual problem am lo mi hing to mi hing dang pen kilem lo hiam bang hiam om lo wai ja ka social problem am lo wai khel langom cha kha pathian to ikala khalam ta ka ki jot to an ha hu si ma ni na mi hing to mi hing pi ten kilem thei ta lo ni man siam ya wain kha social problem mi dang te to hak sak na buai nang tung wa zo mi hing to nature gam sa te ma wai te to ki hen nang piang sak lo wain kha ecological chi hiam physical problem taksa takale dam lo na kho ngai ke le taksa lam vai takala hak sak na tam piang tun bana tunita ga igen pen dingai le mi hing pen ama le ma to ki hen sa ke ve i originality kha eden huana i khel ma wai pen ve wai pen chu kingai se thei lo depression khong dei tha ha loi ve adam in ma adam le vi na khel ma wa wai ja ka wai i original na pen tai sana iom chiang kha wai pen kha psychological problem ina chi pen tunita ka lungsim chiram lo na to ki sai gen ding pen hi wai ja ka tom chi ka gen lang mi hing pen asiam tu pa ki par ahon gam lat luat cha kha psychological problem tam dia chi lang le gen khial ding e ki ging ta ke a hi ma ama ki pata mi ki ngai sia ya depression ya kwa ya khat pe tal en leu chen a original hi na ki para pai bangang pial ta we ve ma om lo pi te khong ngai to ai thei no lo ding te bang ngai to ahin dan mu mal ngei na ni danga depression a ve mawa ahin mu mal takin khwa zat pe no kha depression khong ve ya cha na sa ta ka thirong ngai su chiang wa kha ahin dan mu mala leung hin huang jang the non ta lo ai kha ama le ma ki khen na ai huai kha tu za na gen ding pen ma counseling chi banga
i thei siam na dia what is not counseling banga counseling hi lo chi te ki ken ding mi counseling pai te kwa ten counselor zwan ding hi a counseling to ki sai thei la atak hi lo te chi te khongai ke le signs and symptoms of depression causes of depression bangin piang sak chi te khongot atuam ki hauling suk ding ai aveka i zo som dia tu ni tak pen chu hi depression to banga yai mental health ta di hai teng chau chi oi thei kia tampi le om thei lai hi hi la veka apoi mo diak tingi zo som dia za chu vekin zo mandin ki kia da kal khat le lang khong 8:30 tan khong a khol som hi ma wai hun tan kha mi pi te en khetu te na na left san ke leo chen chi kha kong na hi for basic life position ke chi oma khat na kha hin hua iet dan i perspective chili thia khat na kha ki ka hoi ki midang teng hoyam ama hoi lowa ki mu midang teng hoyamu wai kha depression te lung sim putive man siam ya ama hoi lowa ki mu siam lowa ki mu wordy lowa ki mu ma cha hilale midang tenga hoyamu wai kha depression te lung sim put andi na ama hoi lowa ki mu midang te le hoi lowa mu midang te le hoyamu thei lo ama le hoyak ki mu thei lo midang teng le sia chi ama le sia ki chi hi chi bang lung sim put te kha suicidal thoughts nei te a wai te na midang te pan pi na le nga dong thei non lo alung simu hong ut lo midang te le hoi lo wa mu vek amau le hoi lo ki mu tho wai ja kai chi bang lung sim put nei le hai te kha suicidal thoughts nei ti ai tang pi athum na kha ki ka hoi midang teng a hoi lo wa mu ma amau cha wa dik ka ki mu den midang teng a dik lo wa mu wai pian kha criminal te ma criminality cha chu swal gam tat thil bol te ma zel tak te khom chme ni the siam de na mi le ngai dam the lo ve chi bang mi hing te na ngai dam hak sa le sa amau a hoyak ki mu den mi dang te hoi lo ba mu achira muai pen hin khuwa et thil et ding dan chu nang le hoyak ki mu di mi dang te le hoyam mu di naman siam le nang le mi hoyak ki mu di mi dang te le mi hoyam mu di wai pen kha chidam ho ya hi tuni ta ka koi lung sim put na ne ya wai atung athum teng na nei khak le ali na na kheng te ngai hi iman siama nang le hoya ki mudi midang te le hoya mudi wai kha poi mo hi hey cognitive restructuring hi lang u thwai ka sa yai pen kha nu pa ka le hak tang wal ka le midang khat pe to ikitanaw na chimen i relationship society tu lian pen te la ka khat ve cognitive restructuring ingai sut na hi de banga na pai non lo ma wa ja ke in kwan ki tuak lo ki sel chi te vel atang pia ya ya chi so mi piak te la kai tam pia na nei khat te po le ve midang to ki tu hak sai chi te bang le hi te na nei khat te a hi wa ja ka hi hoi takin ngai kheleng your relationship problem akwa toile tampi khayain te ke rong hi dam thei ding hi ma khatna kha black and white thinking thil teng a huai se to papat ngai to ana a kona rapat ngai to ana hi man siama hi example kompe dia school kaya kwan student hilai school late kha minute som laka classroom sunglu ta teacher pan ana tai jek ana tai jak chang hoi nau pang pa pen ni ai ngai su na nei la chu ka teacher pa chu khovela mi wat huai pen chia ngai sun de chu corner ma a huai se to pa ai pa chu ka wat pen chi pa me de wai zo nung chang a sot lo wa hong wa gel te la ga ding sak chang hei nau pang ding hanon chi chang a mi hoya a teacher pan hoi nau pang pa apa toi chang a hoi nau pang pan kha o hei ka teacher pa chu khovela teacher teng la ka hoi pen chinon hoi lo chi wang lak chala a corner a hoi a chi wang lak chala a corner ong zel wai pen kha mi hinga da chidam huai lo thil ngai sut na a hi wai ja ka a realistic le a hoi pen chu a hi thei tana ikipa chiang hai le da chiang hai le a hi thei top a la ya kai te lem mi ngai sang wang lak te chu sidek zena ngai sang ma mi khen khat mi mu tha da wang lak te la ui tu ka mu
hu chi ti dik loi ve ni man sia me i ngai sang wang lak te le hu chi lot te la watung ek lo je jen lo di ing mu niam te la wa hu chi te la wa mu niam lo je jen lo di gan hing tu ka wa mu je jen lo di wai kha alaya kai ngai ve wa ja ka black and white thinking kha ai thei to pa ching ke ni gai kha ilung simin thuak lo man sia mo hak sak na bang hiam phut khak mi to ki boy hak chang a pheleng pain thil teng banga a huai se to pa pat ngai to huai pen kha chidam huai lo wa hi ma ilung sima dia i relationship pa dia ni na kha mind reading nu pa te le nu ngak tang wal ka le sung kwan teng hi chang kha ki thei to kisa gopu thei kisa gop mind reading bol tam go phoi ja kan u pa ka le mo relationship khang semuni ve he pen ja ka ki thei a chu ki thei to ma wai hun paisa hun tampi jang khom hi le na thei di ngu chu en i read thei pen kha amu te ve ada mel hia akipa mel hia man sia ma wai pen chu ki sim di ke ve da mel to ki pa mel chi chu ki khai loi ve ai chu da ai chu ki pa ve ki thei hi le bangai read thei lo pen wai a khwa ka bangin da saka bangin ki pak saka wai pen chu ki read thei lo ve ada le ki pa chu ki thei ki gen thei le bangin da sak bangin ki pak sak wai a reason pen kha i dot ngai ve e lung e ngai sut na honga thila na siam sak mi lung sim put di khona siam sak chi kha ki to lo bai lam ma hi ete khina mai mi anu pa bang ni ta gong ki sel semo jing kang tho khia ta apasal mood of sang tho pau pai ngel lo chi chang azina zana ka thil gen he pi den lai vo mo chi alung sim neu ne khong na chimo ka apasal pela bangja ka pau pai khol lo mood of ajing ka long tho atak taka hoi takin sui chen le chu apasal ni ta ka alu na hia i mu the lo wa cha ni tak le in mu kham lo wang tho khia wai azina gen banga chi te khong zia khilawa ama in mu kham lo zia ka mood of le kha theve a hi tak pen sui chen le iman siama wa janu pakali le kwa kal hi ta le mi lung sim put di wai pen kha vagen sak te ni wai pen wangai sut sak the lo ve a he mel na he mela zanai ki ho na zia khia ki le bang zia ka dam lo na hia vadot zok ding na hi ma mind reading kha hi tam ke ni anona kha labeling ahun paisa ki pada thil i banga judgment ana bol to den ahun paisa ki pada thil i mu dan kheng the no lo te khina staff te la ka te khina me khat bang let gi ke ong let gi ge ale ni danga chu aching mong le the mo cha aching jong sak le te chi le hi the ve helale tu tung ha pen kha reason hoi tak nei le kha the ve aman sia ma wai ja ka labeling kha hi lo di azia asan pen dot khia zo di hun paisa athil hi khal hia athil hi hoi zia khia bang zia khia ahun paisa action ki parat tua akarena pen kha judgment bol lo di dot khia tho de nei man sia mo le labeling alina kha sut en mas kia bang le yai ni dang ka ha zat ma hiat lung sim chi dam lo te zat tami ve thil a hi te di chi apat thil teng ngai sunu na man sia mya mi dang to ki dir na le mi post amao to ki sai le chak ki post den wai ha tol wai ve gim wai ve sut en mas chi chang a chu thil teng amao standard apat judgment bolu na man sia mo le amao bang siang thawo asiang tho na lam ho hoi hai tan bang tan mi dang teng wai level a judgment chen amao tu ka siang tho lo teng trope hu chi kha chi cha social pa te po level ai ke le goal bang ko le te khena goal bang siam le a bang chi dia classroom a first topper lag di chi bang hi ta le te khena me first topper ka lak te chi wazat na pen khalung sima dia chi dam hoi lo ve man siam le shoot and mass is at sanga kha I will do my best ka hi thei top ka swa di chi halung sim put hoi zoi ve first topper ka lak te di wa chi pen kha la ke ta lang bang chi di kha sa di ki ngai se di chi nai pai ve man siam na first topper lak target a hoi lo tel target a ball hi le a process adam lo hiam bang hiam in omleng bang chi ta di ki ngai sia na dim pa di wa ja ka topper kha na kalak thi na di na ka hi thei top ka swa di
chi a hoi I will do my best chi pen kha zat tam jok di ngai hi mo iman siam mo le su ten ma sat lo ti hi te di hu chi te di chi lam ti kha hin khwa khai the tanin jang tam ke ni mo le anona kha emotional reasoning if I feel it it must be true ka ngai sut na danin chu dik dia hi wai za ka dik te di vachi pen kha lo sim chidam lo vai ve I feeling ma I feeling teng kha za dik het lo ve dik het lo den example khat kong gen voi ka sal chu nita ka kisel piu tu jing kal tan he pi lai ve mo chi I feel it that way so it must be true vachi pen kha thil dik hi gi ge lo ve feeling teng a dik hi lo wai kha thei chan ma ni na feel dan he huai la na feel ki pa la na feel ha bang chin na feel wai na feeling teng kha ni et chat ma sak ngai na man se ma he huai takin kala kha a he huai tak ma ya you have to think it back na ngai su thak ngai hi he huai tak ma ya he pen kha se na din kala kha kha sia huai tak ma ya midang perspective a ki pada nang perspective apat chu khasia thuai ma le kha thei le midang perspective apola ma pat outside of the box apat ngai sun thak le chen huchi ma hia wa jaka I feeling teng kha thei chet phot di atak le lem mo me ve ma ka lo na di mun khong wa kap kha chi bang ba bai sa me anona kha jump to conclusion he chu poi mo hi khel tang pi ve decision final decision ni lang na dia kha thupu ngai lang na dia kha apoi mo evidence affects la khom kai khom ma sak ngai ve iman siam ya wai thupu na hoi tak a hoi pen lak thi na dia chu wai thupu na to ki sai wai information to ki sai kha kai khom di za la ka 80% be khwai to ki sai thei na la khom ma sak ngai ve ei loi chu kino thei lo he di leng le ki mok he pa thut iman sia ma wai te kha dik lo wai thil teng kha assumption apai banga at banga adik le dik lo chi lam le chi te la buai pi lo we na ba he to ki sai thei na kahon kan su ima sadi banga ka thei nai lo bang om ma chi sa nga kha I thei na tan ta na ki para thupu na lut la thut te khen na za la ka 10% khong wai topic to ki saya thei na nei wai ki para thupu na no bol chu bang chi di bol hial ding sa nei voi man se mo wai topic thupu na lak dek to ki sai pen a thei na kai khom di mi tom hong dot na tom dong ma sa di na man se ma wai dot na hoi taka na kai khoma affects tak te na kai khom zo nunga za som giat khong na thei di hun za na thei di bang za som giat tan bek na thei chiang ha thupuk na la le chen la khial tom de ne ve e ban siam ma e loin chu I thei na di za ki thei lo loin za la ka som ni khong ki thein thupuk na kila pa huchi te kha ki hial mun abik taka mi ni bang ki sel chiang a bang chi di mi khat kyang a wa gen we ve ma le third party kyang a khat ong gen ma sa zo pen ana pa ana gum pa mok le chen bang chi di vai hom tu siam lo hi di ne ve hei pen gen le hoi taka ngai di a ma mu da na ma feel dan hoi taka ngai di thupu na la nai lo di nang dik lo nei bang ma wai lam buai pi ngai lo adang khat pen le gen le ngai khen on di an ya hoi taka gen nu na ngai khiat zo nunga za 80% khong wai to amau buai na to ki sai na thei chet nunga wai changa thupuk na la pan le chen e nang hia dik lo chi la pan le chen na judgment na vai hom nang dik thei pan de ve iman sia ma le khatin again ma sa zo pe na ngai khe zekin uchi khachi cha za ging ta pain information tom chik thei na tom chika ki pa da thupuk na la gi chi kha thil la wa ya hi in khwa te ung su se thei ve iman sia ma le te khin na nu pa ki te na to ki sai bang hoi ta ka thei chi a lo pin neng chik apot hem neng thein ki gu pa ki teng pa chi kha thil la wai ma le wai ma bang a career vai zin le zin lo di vai ai ke le ta naw vai kala
vai hom na to ki sai ai ke le mi dang to ikala I he lo ding bang le delay jak de ka he de le khol pho do information kung kai khom phot di he na tak ma hiya he na ching ma hiya man sia ma ya I he di le he thei mai le delay jak phot di hoi taka huai to ki sai kha kai khom phot di ngai anona kha personalization thil teng personalized tagala ha mimal tagala gi ge ma amau tunga yai pen kha bang chang gen lang na the siam do naw ngek te lung sim putte ve personalization thil teng amau a dia tung thil teng amau ki parong ki pan khia dana thil hisab na pen kha naw ngek te lung sim putte ve personalization na hauluat le mi thuil na ngai thei lo de na man siam ha chen example khong pe di te khin na ko hiam kharen nai hoi lo na ma na hoi lo na khrong gen le mi lung sim neu te chu he pa de we ve azia kha keong mo sa ki ka hu chi zia ka ki ka zong zia ka ki ta ga kha he zia ka hu chang ho chia la pa di ngu lung sim neu chi ka pat he de we ve hilele personalization ta ka la lo di ki ka hu chi zia ka kha chi zia chi la ma la lo di na o mi dang le ki din mon ting le hiai mi pan chu hiai ma gen tho de hi aziak chu hiai om dan pian thil kilo mai lo zia ka ong gen hi zo hi aman sia me aman sia mo le ke se ke leng le hiai pan chu feedback hi chi bang pe him de hi aman sia ma thil te personalized ta ka wala ka va he gi ye chi kha lungsim neu vai lungsim nhiều vài in chin ma vai kha he pa the vai ja ka thil teng personalized ta kala va he gi ge the lo hi a chang a thil ikima pa ma thil tung te chang cha ei to ki sai kha hel lo thi le ve te khin na kong pe lai dia chiang zo na din school banga omita sarpa kyanga last period ta chini last period pe na dai leng dia kingen sarpa na không ngạiจะก็ class เบเด็กกวนจี class ห้องเบต้าได้เลี้ยงเด็กที่สักบอลซิมเล่a class เบคิดน้อยเล่ class ลากเบเตะอลักโลอมเสียกะจีเชียงไว้หนาวปังเปนินได้เลี้ยงเด็กกิเงินเปนินจู personal แต่ก็ลากเลยบางเช่นไงตัวดิเกี่ยงกดเสียเวก็ได้เลี้ยงส่วนลำเทียปีเรียนลากเบเตะจีละเทเวน้ำมันเสียมั้ยลุงซิมก้อยตะกะpersonal ta ga thil a selama la the hilale a teacher pan bangja ka class lak be alak be jiak chu a class pen lak lo lo jing cha sut job le waya basic te mathematics bangte jing cha sun jom dekle alak dan buai wai de sakja ka minute som khong extra class lak be hi the wa zo wai naw pang x wak pe le na mang hil khin hi the ve a punishment lam hi zo lawa iman siam mole wai jaga thil teng kha aselam zonga e mi mal taka walak the hi lawa hi fallacy of fairness thil teng a fair di adik di za abukim di adik di chi ngai sut na ki para thil va et pen kha dik kim lawa hi thil hoi hi lawa hi iman siam mo hi khovel iteng na kha mi hoi lo mi bukim lo ngen imperfect human ngen to ki om khomin chen thil isai dan teng la za jang dik kim lo de huai khana pom siam ngai pom siam na ki zil ngai mi nang thil hoi tak nei ja ka mi teng ki pa pi se khol lo de mi ton na ki buai hak cha nang pan mun pen za dik hi mei the ki la le mi tengin nang dikang mu se khol lo de man siam ya wai thil teng affair de hi chi lung sim put ne ya pat thil ne ta hin khwana pal to la chu na lung kim lo na tam de aziak chu thil teng buk kim lo na fikim na pa ma na sum kon te na lom te na teacher te tan pha mi buk kim lo a buk kim lo thu tuam hi le a changa nang ngai su na pia khoi topic to ki sai nang ngai su na pia za kwa man pek te lo we cha wai jaga nang poi sat zo tan poyong sak pi zo lo di aman sia mo le nang hoi na sak za tan hoyong sak pi zo lo di nang na na sep pe za min nang sep pi zo lo di thil fair the lo ma wai jaga thil teng fair de hi chi pat ngai su na pen kha thil di khelo wai te khap mi phun hat te ve thil teng perfection
perfectionist ตะกะทิลตึงไงสุดนาเปียนอันนั้นอะ over generalization rule ขะดักกิปะดะ experience ขะดักกิปะดะทิลตึงเอ็ดด้านกิบังเอ็นยัยค่ะอีขวากาเดียค่ะ easily ตะกะทุปูไหนลักกินนะเดียยัย over generalization ค่ะอมดิ้งมาฮีมันเสียมาอมดิ้งมาฮีเลย over generalization เป็นดิกลอยเวเตขินนะนุงาขัดตัวกิเห็นตั้งวาลขัดตัวกิเห็นตากิเห็นเจียงอ่ะตั้งวาลไปนุงาหนูยามินจีติงอิเทนุงาดังตั้งวาลดังตัวกบสันอิเทไว้ข้าเหสวากลมามันนุไม่เตลนุไม่ติงข้าจีติงดิจาวฮิสับนุไม่ติงข้ามีหอยโลดานฮิสับปุ่มลุมไอ้เกลปัสสัลติงมีทุลิมโลดานฮิสับปุ่มลุมไว้ experience ขัดเสียกัทิลติง rule กิบังอ่ะเอ็ดด้านกิบังว่าเอ็ดเปลี่ยนขัดทิลดิคิลไว้อิมันเสียมั้งdan ki banga wai jaka a experience az a nungak a pasal pen ma a hoi lo jaka pasal dang teng teng za hoi lo hit ha lo a hoi tam lo pen ma any kidil pi pen ana hoi khak lo jak hilalai man sia ma la wai kha example khat kong piang me wa wai jaka sung kwan khong in kwan khong ba le oi ta ga hisab di over generalization zat tam lo di ngai atop pena blaming no thil teng midang te mo dana koi ama mo ki sa theilo mi blame den why ja ke ve hai ja ke ve mi blame den mi blaming chi pen kha habits eve thil I theilo kala I ching khat hi theive habit chai nei khang le why ja ka blaming pen kha habit chana nei nge le nan kim na pam te to ki tuak theilo di ki tu hak salo di chi dam theilo din a relationship why jaka habit chana nei kha nge mi blame mi mo sa mi na hiya mo na hi nge ya le ki ngai sun thago hi blaming pen top sano mi blame tamte bang chiu mi thada te hi tang pe ve bang jaka mi thada te hi a je cho amao all mo ne un chin no all mo ne un chin mi complain te hi zoi to kongen mi complain plan ni chi te bang jak amao all mo hawon chin all mo tu ka la mau la vasem zo lo la all mo hoi jaka ki ma pam teng kha mo sa mo ko ai kele banga complain denu hisab ve kha pi bang I complain ngai sa ma bang jak e hi thei bang ma om lo wei cha naman sia ma pi bang ki complain lo wei wai jak e hi thei bang hiam kha tom hi le le I wa hi ngap lo zia ka ki complain hi tang pi ve complain ni chi bang no wai jaka hi blaming bang le mi dang mo sa den mi blame den ni wa chi pen kha habitual kha da hi wai jaka hi te kha top san ni hi so mi gen te bang jai ni ham phat pi wa le koi pe na no wa na ki phok su pe nu kia zo hi tam pe ni wo na chi wom ya ya bang hadang tai po le participant te na ya message pe nang tai po le point hi za hi chi a message pum pe na type thelo to pen hi point kia dik pe na chin no mo lang tai po le point 1 to 10 na hi ki ai ka hin khwai hi tam pen he ka ta sam pen na chi wa mia wai khang type zo lo le a number chau aton wa ka nai zo ke wa le ma number 10 tam pen na chi ya 6 tam pen na chi ya second nga kong pe di en lai wa le 5 4 3 2 1 0 ha no wa tam pen ong tai po le ya bang na ham phat pi wa chi kha ki thei ding he hello hỏi à nên là cái thị số hỏi à hi mà te kha
aba nai sun zom dia kia tam lua ha number more than 5 achiba ha 5 lak tam do ma okay thei siam lo bang ya mom le at the end of the session ha question our chini question hunong ki hong ding ai dot thei na hun ma chun na next topic apa ini topic cover that tam sima counseling chi bang ni dang lai counseling te to tu lai ki bang non lo wei thei ma sak de ni dang lai chu professional counselor om lo icha hoi taka vasina a counseling MA psychology vasin ki a practice ka ki om hol lo ve ni dang ka chi cha chu 2005 ma big takin kong chedi 2005 hit nunga le chu counselor training la lo counselor ki chi chu om tham ve naman siya ma hilala 2005 ma chu ai mila ka MA psychology zo ki chi kha om nai lo ki thei tana chini ai sin tang mila ka om nai lo ve wai ja ka 2005 ma kung fakta zo de 5 zo nunga la chu om tham tu chiang a chu mi aware time chen MA psychology zo lo ya ikele a certification course khalo te chu practice non lo wai hilale to kong gen no pen hile mi tampi khani dang la ya kong chiria why training nei lo pia certification zo lo pia counselor practice ma thu gu ka gen te bang le biakin khonga thu gen na khonga jangom mun dang khonga gen su om why te bang je untrained counselor te je ei ke counselor khen khat counselor na ki chiu certified hilo azil na om lo why te bang en khut khonga na khaw mai bet khong na hiu ei ke thu hil tho khonga na pai man siama counseling chi khat thu hil na hilo kitai hil na hilo tampin huai dia na jango wai ja ka tu chiang ta na lai thonu le pa khen kharin thei siam lo chin ni dang lai te dan di sound chin katta pa paung thu hil sakin ong counseling sakin ong tai hil sakin chimo counseling chi pen ki tai hil na ki thu hil na hilo wai man siam mo la ni dang lai ten ana hi khal zia ko ni dang lai counselor na ki chi ten a hi khal zia ka to counselor tak te kha min muang lo we ve wa ja ka hon ge no pai le tu lai counselor ki chi a certified te kha muan huwa ya hi bang je ka muan huwa chi te le gen to lai di ma counseling chi kha relationship hoi tak jang siam ma why relationship chu warm responsive to unconditional positive regards om di chi hong eva why to kisai is why man siam ma counseling chi chu number 1 target chu lungsim chidam na hypothese na hak sak na ting na boy na ting hi veng na hi masalo lungsim chidam na hi masa pen a first pena wa ja ka counselor in nang nat na ding hiam mo sak kam pau hiam mo nang lungsim nat na di khat leong gen lo him di wai kha thei siam na gen lo him di ai ke le bang chit pin mo le chi le nam mo ong chi lo him di a ja khu chi da na kam pau ten kha lungsim chidam na sanga hi na zo wa ja ka counselor na ba zot le chu chidam huai di ngai chi thei pai ti khen na nu pakal bang example ang kom pen bang counseling ang pai kita ang kom lam khong gen ma counselor tak lo bang ile chu o nang na mo ma vele ana chi de we man sia ma counselor tak lo counseling practice hello te bang en banga a certified counseling certification course ya MA psychology zo lo te bang chu o nang mo e ma vele khong na chip pe u ma de we hileleu chi bang kam pau te na mi lung sim dam sak lo in chin su nat be wa ja ka counselor tak ten chu nang mo za zai le len nam mo ong ching ei lo yim di mo sak na kam pa wom lo mo na gen u za zang gen sak di na pa wong tu lo de ve pa wong tu hak sak na na gen lai khong a pa wong tu chi te khong counseling siam tak nai lo hi zoi ve i man siam mo le wai te hi zoi i thei siam na di na what is not counseling chi pan leng holo huai ka hon pat man kong gen lai di counseling om zia a first pena lungsim chedam 19 a second ka objective ko kana ngai poi mo le ka hi so mu chu ani na kha
ฮักสักนาบังฮักสักนานั่นนี่หวยติหิเวงนาองหิปันไอเวนูปกาละฮักสักนาเลหวยองกิหิเวงสมปีดิไอเกเลตักสลัมตะกาจิดำโลนะละไม่เกเลmga nalungsim lama mga om lo piat hil ngai to nai le wai tem hi be sak som hak sak na bang hak sak na na ni wai te hi veng na to ki sai ve number 2 khangai poimo ma sak pen pen chu lungsim dam sak phot di wang dam deu chianga bang hak sak na counselor nong puak lu te wai te solving hi veng pi nang he ve yai number 2 pen chu hun tenga ne banga a solution ki nei gi ke lo hun tenga yai pen kha ki solve gi ke lo ve counseling na the de ken khaden expectation chini cha kinep na lian pi to counseling pai hak sak na ting tung khat ve thua hi be sak the di khong ni sam mo ko huai kha hi lo ve counselor pen kha kum tam pi practice sum cha da lak asim sum senga mi holim pi de dan mi yai lung sim lam taka chidam na to ki sai ana sin ma we ve hilale magic hi ai cha khat ve thua thil kha hi ven hi loi what is not counseling again la chiang zo din ka ging ta counseling is not magic magician ki loi ve counselor te pen khat ve khut sa ya hi cha na hak sak na na buai na teng na lungim na teng khat ve cha be di hi mok lo tam pin thei khia lon chen counseling khat veng pa chen dam de kilomen mok ko wai khat dik lo wai na no akuma sim che me ni kum khat kum ni ai ta jong in kum ngai ta jong in wai ngai sut na chi dam lo taka a habits na na form pe no counseling session khat da kal ni hong hi veng chi pen unrealistic expectation eve nakinep nau diklo wai jakan hak sak nau athuk dan dung ju ya counseling session na pai munu na pai tamu kha ong poi mo de na hak sak na pen cha wathuk loi kelala session thuma le zo the aman siam ai kela da hak sak na wakum asimana ki ve ta ho la chu session guk session sagi le poi mo hi the wai jaka counselor te pen magician ki lo hak sak na te cha khat ve khut sai ong hi mang the te ki lo ve ong ki gai the no ma wai hak sak na te na pal su adi dan ma hong ki kok mu the chin hong ki gai the ve ani da counselor chi advice ki piang nai lo khen khatin counseling the siam lo counseling pai chang yai to ki sai bang ka lo di nang ke sang a pil roi chena kam khat kam ni ka hi de dan gen le chen ken zui ding a ki dam me di chimo ko wai hi lo wai counseling ni chi advice ki piak nai lo man sia ma wai zo khen khat in kha hu chi I expect po lo me hu chi expect po lo min chen wai khat thil de kilo mi superior cheni cha teacher to student ki kali lo counseling ni chi kha teacher penin hi o chi cha student wai hi di chi lam hi lo counselor chi pen kha level naman siya ma teacher student ki kal hi lo ve wai ja ka advice ki pia ka hu chi di kha chi di chi lam to ki sai hi lo wai da na counseling siam lo wai chi mai ke counseling hi ngi lo te na hu chi khong a mia na chi kai we counseling hu chi kai te pen kha counseling siam lo hi zo ma wai ja ka advice ki piang na hi lo wai chi kha thei ni athum na kha counseling is not instant solution dena first point again sa khat ve thu hi dam nai lo bangjia ka tua din muna hoi tak ama sa pena na thei di bangjia ka tu nia yai din muna me nang ki ngai set taka wai azung apat nang ma mai nong thei siam phot di na thei siam dung zui bang chida na pan la di chi khong ma akal ho hurung la di ve khat ve thu hi dam nai lo wai chau hi lon chen counseling chi pen kha dam sunga ba pai det di dana kwa man counseling pelo de anon cha to chi bang hak sak na to chianga nang len nanga pan na kilak thi na de counselorin nang hi pi ngai ve man sia ma hu che lawan nang client chi chu counselor kha ba pai pen nang client pen ne na counselor pa pen za ma tunga na kingak mo ka na dependent mok le kha bang chi di
na counselor pa siam lo chi na hi zoi ve wai ja counselor bang chang hi pi de nang le nang a independent taka na kho sak thei na dia tua chi banga hak sak na ma ba na tua changa ma na kilak thei na dia wai te kha hung tu de ve na sunga na lung simai na hin huwa wai tiang tu de ve anon cha tua chi bang hak sak na ki bang na tua changa na va pai thak ngai lo diang pan pi di zo puchi lawa hun hak sak na ki bang reng tua gi ge va pai ngai ki ge la chu na counselor lam problem hi zo hi ai ke le nang ama chi dan na zui nge lo wai ke le pan na la lo na hi le chu wai a case tua mong hi dia ma khat ve thua dam nai lo wai o lo la ki kheng nai zo wai mo o lo lai chi cha chu akum kuma hi je zen lo a chang cha chu a hun dung zu ya a sa wa tom chu ngom na de mo ali na kha counseling ni chi kha judgmental hello puan senin pena counseling room ana valut la le counselor in na muneu zen lo di na man sia me nam se thim nam se simana valut la le na nam se chi kho bang mang na judge lo him di judge chi chu bang e pau bang chin gen dia na mo sa lo de chi me ni the siam de na na mo sa lo him di nang pen a khial tu atwal that tu na hi tak la le counselor in na mo sa lo de mo sak e chi pen kha lung sim chi dam na dia lung sim chi dam pen kha hi set tu hi zoi ve chi dam sak tu lo wa ja ka counselor in chung mo sa lo him de wai khan na thei phot ding we ve wa ja ka counseling zot kha hu phul lo di khen kha din hu phulu counseling va pai lang keng mo sa di kia mo pe ni nga chi hong hi sa punu pa kal bang ja ka a hi khial tu pen counseling ut ngei lo ajiak chu va pai leng keng mo sa din chin ka ji mai ke za lak lo di chi hong ngai sun mo ko ve ai ta ka counselor te lung sim put chu mo kwa mo lo wa chi lama thil ki en lo na man sia ma ko ke da no chu kwa pen chi dam huai zo lung sim nei kwa pen chi dam huai lo zo lung sim put nei corrector nei ya kwa pen pan pi ngai zo chi lama ki buai zo ve kwa mo lo wa chi lama ki thil ki en lo wei na man sia mo lo vai ki buai lo wai sang kwa pan pi ngai bang chi dana pan pi di chi lama ki buai zo kalung sim put huai la me ve wa ja counseling va zot di kha hu phul ke wa mo ong na sa het lo di na man sia mo wa ja huai sunga thil na gen pe ma kha za thu guk na kem a kep bit de we counselor ten na man sia ma bang zia kong ke na thu thil na wa gen te counseling hun so thil na wa gen teng kem ung kep bit sak dingu aziak cho mau to ka gen te pen kha trained counselor te we certified counselor te bang jang kep bit sak dingu aziak cho mau alla ka sim suma seng akuma sim huna pia ka thila seng te kha nang thu gu akep bit lo zia ka wai teng a career teng kha sumang diu chi kha kwa ma u lo di nang bang counselor le chi lo u lo di ne ve nang kam pau ki de zo lo zia khonga na career teng asuk mang di u lo di ve nang le na man sia ma wa zia ka na thu guk te kha za jang kep bit sak di wai counseling room so na again teng chu za bit hi mai za bit in banga om zia khat na thu gen na example a leng zat the lo permission ong la kwa kana gen son diam chong gen wa le chu wai din mon hi the na man sia ma ai ke ale lai bu kho leng dial tel thei lo permission ong la ki wa le na tang thu pen permission ong pe main chiang nge twa le la hung gen theu na man sia ma le ai ke la thum na khong bang ale to counselor ong tel kha no mo le no wa dia leng gen pa ka hi ma e reminder tha ki me hen lan counselor chat hi lang le ka chi chu khen khat te me psychology va sinai ke le cha certified counselor hi cha lo la na ki jang ti khena pastor te bang counselor dan ki jang mo wai te adi bang a thek tuang ma mang gen wut kai thum pi dia le puang thei loi ve na thek ding zana ka vaki haulim pi nu ka vaki haulim pi pa hi chi bang hak sak na ne in chin thum pi ni chi ala thum pi dia le puang thei loi ve ba na thum nai ne chiang a aging sa le thum pi thei lo hu chit tu ka
strict ve counseling chi thuguk to kisaya o to pa jana ka vaki holempi pa apa sal tunga diklo takin midang to ang na kom san chi honga vagin thei loi ve na man siama mi na thum pi de le aging lowa ko ma jak de na thum nga puchi tu ga strict ve why ba ga kongen la de strict dan kongen la de na thuguk te a im ke wa anagen son hiam bang hiam mai ya le mi dang ten muang no lo din chin kwa man va zwan lo din chin counseling sun zom thei non lo hi mai ve na man siam ma la hi le le thei lai di chu counselor bang ma ki gen swa lo hi le i client te na asela mang bo lut bang om tham mi ve wai te bang in wai gen swa hi chi bang a thut leng thu thang om le counselor penin argu lo hi mem di chia ki sen ke ve ko naman siya mo ka gen swa ki ka hu chi ke chi lam argu lo de chi de hi lai ve client te to argument pen kha ki phal lo mi ma cha om dan dana e pen ni na gen swa bang ya mai ke nak le và cặn sẽ lâu đi chậu ôm mấy đi chị đàn không để ôm mấy mà ai cái lẽ công điện lại đi bằng chiếc khu nào quay thu quốc tế biển phật xoa thế cốt biển này nóng cô lên lan bằng thúng táng à chỉ nóng đông lấy ghen xoa thế mà ghen xoa thế lâu mà cốt na sana police tên na san phải hết lan vậy tung táng ghen ở na client chỉ nóng đông lấy cái ghen thế lâu pastor teng pelan he sap to member me hi atan chin ka the nuam tu ni na ki council wang hilin chila ki hil thei loi ve za thuguk wai teng ba ka kongen lai de school a council ngava se a principal pa penin wai student to ki sai ka the nuam ngap de den chila ki gen thei loi ve za thuguk ki ve ai te pe na man sia mo la ka gen swa the na om sunu chu wai a paper a council pat tunga swai ki kai je le ve thiai din mun hi le ka gen swa di chia swain ki kai sake ve wai din mun ni chi cha chini chawa ki gen swa the nang le nang ki suna u thia ai ke le mi dang te suna u suicide so naya ai ke le kwa yam khat wa suna u wa that som naya wai ke sa hi ngai la chu counselorin police kyang yam asung kwan te a hil te di wai ke sa wai din mun thei ye gwa okay chu tu ni ta ka ki that te di khong chita counseling huna hilale counselor pen dai in bang ma le gen so ro ain kwan te le hil lo ana pil bangun hoi ta ke na ke mun chi le hil lo a police te midang ko ham hat tha so min a police te le hil lo chi chang a chumo to counselor pen khagiat sung main ka the khagiat ai ki le khakwai zo mai the jail tang the ve hei dan pen kha 2020-21 chi lamang o mai mo wai ja ka jail tang thi nai ve counselor te bang le im lo di tan thi ngai wai lo bang chi huna im lo di hei te bang hei case bang a le thi lai di chu wai a client kyang a permission kingen hin swai kai khinu wai hu chang na sung kwan te nang le nang ki tha som nei jan na sung kwan te ka hil dio cha amau ki the sang ma salai ve mi that so me cha a hei to ki sai chu ong buai wai luat khak di kalawa police te ka hil dio na sung kwan te ka hil dio amau ki dong ma salai ve client te amau hil ke o chi le chu counselor sun zom non lo hi ke mai su zom non lo ge de man sia mo la su zom non lo ge de ngai mang chi khona hil thei de wai te ni case ba na wai a kota lai ngom di court ma mai letter he jang chmai ni thei sian de na hei to ki sai ko ta poi mo ja ke na athu guk te nang kyang ki gen te gen swain cha swayong ka ya le wai hun chawa gen hia ti wai pe na chu thu gu ka kep thei non lo naman siam wa wai hun na chu thu gu ki thei non lo ko te nong order le ko ti chi cha chu aja chi nong call ja ka gen thei hiloi ve a le ta rong pai te ngai a police hat pe ong pai ja ka ve ki gen thei lo lawyer te ko ayam kharong ukir ri chi te ong pai ja ka vagen thei lo gen lo hi mem di wai te ke sa le a court ma main lai ong gela huchi a hi ale huai hun chawa gen swa thi a hi a detail bang kim gen swa thi ni man sia ma le chi taka kong hil le ve bang ja kong hil na muang u poi mo ke le counselor dang te le na hon muang u poi mo
wai ja kang gen chiang ka hi mo wai lo ki tha na di case te ma ni ki tha na de ya mi dang hi sukna na di wai case te bang chu nang leng ki dong ma salai di cha na ut ke te le chu counseling ki sut job pi no lo de hi ja counseling chi kha it's not going to judge or criticize ki gen sian na hiam bang hiam ting hi lo ve lampi khong ki tuakin zala mai ki ho na lui khong ki dot thei mok lo client tien len again mok lo dingu lampi khong ki to le chu normal situation dana ki ho di mi ziaw o zala mai ki ho na bang tan na tung ta chi khong ale phone call message so ale gen thei lo ve ve te thu gu ke ve man siam mo le lampi khong ki tuak sing pi don home chi khong le ki phal loi ve counselor client boundary kha kip pakki pa he na thei dingu counselor ti an ne di khong asa pa an ne khom chi khong le phal hi lo ve na thei dingu a counselor rong pai la chu a boundary cross ita singpi don khom di chiang jot la le phal hi lo ve singpi don khom wa ja ka counselor in ama sung kwan te lai na te ki le ama to kinai ti counseling le piak phal lo ve na thei lai dingu piak phal lo chi om ja chu ye career counseling yam bang dang khong ai a level 2 tuam ma uchi lo ai depression vai bang vai ti kha phal lo ve vai ja ka counselor te ma ama win kwan sung kwan te client na nei ki chi kha om ngei lo de om ngei lo de counseling is not just talking ki holim na mai lo counseling chi counseling ni chi ki holim na mai lo chin chidam wai taka ki ho ding dan emotion express ya ding dan mo ilungim na te I he na thang pai na te chidam wai taka gen swa di dan hong ki sin sak nai ve za ta na healthy relationship pen kha count client kha mang sak tai ve kong chi mai di thi siam dina client pen kha healthy relationship mi dang te to le man swa ta wai pen kha counselor to ong practice counselor in ong guidance chen hoi taka respectful relationship ong pat pi no ni ve wai counselor to hoi taka session bang za hamong zo sung zo suak cha kha wai client pen in mi dang kyang wai bang ava practice non chen cha healthy relationship ong ki pass no eve wai teng ba ka counseling hun sung ma practical taka thil ki bol pe ve te khana muscles relaxation ai itak sama relaxation technique hon ki pi gimlo za je ni cha taksa ki sang sang ataksa le cha bang chi gen dia ki sang sang na lama gim gop chi khong bai la wai khon ki pi practical takan thil na ki pi ve wai teng ba ka in lam na pai cha kal no na ki ho mai na cha ma hong mo ki chi dia a hi dingu ni la thum ki pi ve a wai te ma hoi taka hon bol chiang a wai tong bol na tung to nong dam so we ve cha in viện in pam to la ki ho thei với ki ho thei thôi chứ hi la le counseling chi pen ki ho na tan mấy hi la wai a practical life I poi mo dung zu ya kha I poi aim tak sap dung zu ya kha hi pi wai ma mai kha thei chan ni mi dang to in sakin ki min pam to wa ki ho na mấy to chu ki bang teu lo ve ki bang teu lo why do people come for counseling no bang ja mi counseling dang payo aziak tuam to mom aziak te gen to ni khatna kha personal development chi chu ma ani om dan hin khwa kal sang zo swan na dia ai ke le bang hiam khat prevent chi chu bang hiam khat lau thong na ma ban to ki sai ne na wai lau thong na pen counseling zuan sa te te khina to chi bang hin khwa ka zat zat la chu ka ji to ni khat cha ki khen kha the ai ke le to chi bang a ko mom le chu kama bana kalai sim fail thei wai zia ka le ai ke le ni danga ki pada a hin kho om dan pen mu mal salo ma wai zia khoi thei ke le asung kwan sung ya mi dang to relationship ya azia pasal kala relationship hoi lo zia ka toxic relationship wai pen chidam sa ku thwai zia ka min counseling zuano ai ke ale ama hin khwa negative habits na zial te phia ma ai ke la zudon hia yai negative habits te ai ke la kam pau khau lo gi ge kam pau nem jang ut hu chi khwa la counselor zot deve e loin counselor zwani chi che chu mi ki khai lum de ge ti adit chawa ki hisab e ve I koi khel da no ma mi ki khai lum de ki ngai se ma ti adit
chawaki ko in chin wai jaka counselor te ki ham phat pi tak tak zo loi ve elam ka khomien i ham phat pi tak tak na dia chu competitive exam ni le counselor to pang phom ni i hak sak i give up hun dekhia bang hun chang ba le counselor te to ki holim pi di bai simi ba chang ale hi thei ve ai ki ale bang chi dia i nang bang sap to amu pai ta na azial tep ngolu thwai bang le vazot thei chu na azial tep ngol thei na dia man siame nanga dia la kilom no sap to amu pa lai si ai ki ale bang chi dia nang bang zu 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 ngolu nahi le le chi teng le wam kha ve ke council ni chi cha ai ke le athil nang da in ge na lau thong nei gi ge no lau thong om gi ge na lau thong te la atak gamma bang ma hi lo hu chi bang a lau thong na ki dim gi ge ya mai ke le mi dang to sung kwan te ko ayam to ki su wai ngai dam the lo wai thang pai na lung tang to hin khwa jang de nei le counselor zwa no wai te kha counselor ten banga mi na ngai dam the lo na te le ung suk niam sak the ve mi to na thang pai na te khong ma ngai dam na to ki sai khong hi pi the we tam pia zat the ve loin chu isang man phakyu isang man phakyu ma jang man phani parenting ta te kep na divai to ki sai bang le vazurot the ve man sia mona ta te bang kum som lenga som le gu khong teenager hi ta nu le papil nei le chu counselor te kana ba pa ya bang chin ka kem de chi na ba dot to ke ve hat ve e ungdong thame ve ka counseling session ai lo ja kongge nai ma ungdom thame ve ungdong in chen bang chen ka kem de chi ungdong thei te chu mi pil ma mai ve ke la kalai sim class 10 tan chu in chung saw lo mu lo inga kata ti ka kep khel lo na din bang chin pan ka la di wai te khong le ba dot the ve counselor te ai ke la grief sung kwan te tanaw lai na ko ahyam ikinai pi te ung si gun wai sun den sun khe thei lo chini cha ada asi tungu chu iwa sun pen thil normal hi a hi le a kha sim khong kuma sim khong pain ma cha sun den chi pen kha wai pen kha hit hoi non lo wai pen kha counselor va zot ngai ma wai zo mood disorder he thut the pa anger issue khong nei ka control zo lo he chiang a khut le khenga kampa hoi lo teng gen hu chi te khong le counselor va nai de ai ka la self care ma ni ki kep na di dan to ki sai khong wai te kha poi mo hi te ja ka min counselor rong zuan wa hi I thei ding chu mental health to ki sai awareness ha poi mo na ha anat le kwa ke na va pa ya le pastor ke va pa ya poi hi lo na thum sak the mo pa thian ke nga wai kom ko ma kwa ke na pai ngai dentist ka na va pai ngai ve ha bol ha lam to ki sai expert te ke nga man cha ma na tak sang dam lo wa kwa ke nga pai di pastor te ke pai the ma thum nang ne san wai kom ko ma kwa ke nga pai di doctor te ke nga pai ngai ve man cha ma ai len na lung sim buai ta ni tang ni le thum I mu the lo na lung sim su buai lunggim na ya bang hiam midang to ko hiam khatona ki buai ja ka ngai sun sun khawai na ki buai nai ke la nanga nahi lo ding pi khat ba hi guilty feeling nei mani ki mo sa den I mu the lo ni ta khat ni tang ni om nei le counselor zo thu nei ve sab gam te bang ni ta khat chau I mu the lo om le counselor zwan pawe ve man sia moya mi hu chit tu ka ke ei loi chu ke ma le 2015 a depression ka ve la ya khabang za khathwa ka April May June July August September October November December khakwa tak ke kya thwa ke counselor zwan lo psychiatrist hu zwa kyang zwan nuam lo ma ka hai ma na thwa ki lal ke voi ane pil dau bang hileng April kha ka boy tung ma na zwan leng chu bang chi de khakwa ka thuak ngai loi voi in mut kham lo je na an le du lo tha zoi ki ngai sia ka ngai loi voi ka ngai lo zwan pa leng dam ni me ke voi wai ja ka nalung sim lamung boy le pastor te wa ki thum sak ma ni a si ai ke hi le na zot di pe counselor te ve therapy si chia ta counselor chia wai te ve na zot te mani po zo lo pia pote te
no po zo lo in mit tu hong kai ngot no ren kwa ma ahon pan pi thei di counselor te zuan wut lo chi che chu nak kilet sak nga kha na si pi diong he thei ve wai ja ka kilet sak luan ngai lo pan pi wu ta min nang pan pi thei na de alaka se ma kuma si mana sin we ve elong sem chidam na to ki sai wai te vazot mei di nga hi man siam ma le wai ja ka hi ai pen khana sat ta ka biakina school a hi le khota nga i gen so ding tu za na sin teu le na im lo de na gen so ding wa hi man siam mo ke ma main ka gen so siam ke na chi la gen so thei te na sap ding biakin bangalan na sat ta ka gen di ai te kha i gen tam awareness ong tam changa suicide leng tom de ve khota nga lung sim chi dam lo na leng tom de ve ai te mi tam se mi thei chang mo beware of counseling to kisai atak la bang sim la azwau te igen to de le khatna kha counseling therapy chi mi hai ti a de hi mi hai counselor vazuan na thiom nge yang dong phot de le ti khin na tho thong e chi mi ta gen thei I thei dun ka ging ta ka wa sim mo bang na zia kaung gen kai kia ma I thei sian na pen de na tho thong bang mi hai chu mo le mi khuwa ka ban lo we chu counseling ava zuan nge ya zuan nge lo chu kwa ten counselor zuanu hin khwana ha pan ma ama ana ha pan ma ama ai kele ai hiwa le sang zo do tang pi te ve lung sima depression ve chi ha ai hiu sang te zo ka wa chi hial kia ka gen op chu ha pan ma ama a chi tanana tung zo lo chi te khong e ve wa ja ka mi hai chi lam sang sang kha mi pil ten kha counselor zuan we ve bang ja mi pil ka gen khovela artist la sa siam hiam film star hiam khovela million miller na chi khat pe pe tu khovela en legend amau counselor therapy sa chiu kinei chiat we ve aman siam mol amau to pang homa tua Justin Bieber bangle la siam pa pen bangle ki ngai sian na boy therapist te to counselor te to pang homa no mi tua la sa siam tampi min thangom I thei te bangle psychologist sai kele therapist ma counselor nei chiat we ve min zangun chin ham phat pi un chin hin khu asang pi pi anak tung we ve e loin chu ki jang lo win chin I hak sak na ting to ki kui ku ngeu ngeu win chin counselor le zot na dan ki thei lo win kilo sap pi ve te khin mai mang gel nu pakal bang I buai chiang a hi di thei lo chiang a toxic taka chidam lo taka nu pakal bang I zat chiang a counselor vazuan leng chidam di hanga ki to di hanga in kwan hoi taksiam thei di zen na pi counselor zuan lo wai chidam huai lo pe ki om kina na ki buai mo ki swal chi ho ki omeve I hai zia ka tua chi bang ki omi le leve pil leng chu counselor zuan khom di hanga man siama in kwan chidam di zen na pi ve wai zia ka mi pil ten zuan u hi zo hi counseling ni na counseling chi advice suggestion ki piang na chi yai khai zen lo counselor na nang thupu na di ong lak su lo hi mem de bang jiao lak su lo di aziak chu nang thupu na di counselor in ahon lak sak nge le chu amo le counselor na ki puak nga wa ja ka ko ka ki training da no chu client te thupu na pen lak su nge lo amao hoi asak bangwa hi dingu amao de tel na azatwa hin ko azat dingu wa ja ka counseling pai in ti khina I client pe nong ki khai lo mia ai ke le a hoi lo zong kam tang om le counselor in mo ki po khalo ve bang ja ka mo ki po khalo azia chu amao thupu na decision pen kha vakilak su ngei lo na man siam mo le wai ja khen kha ta the siam lo te na kau lo pia hung so lu ja kai chi ho nga ngai su no mo counselor tak na ut lo pi nang chi lo piang hi pi lo din la thupu nang lak su ngei lo dia hi counselor tak ya wai kha the siam ni ma ai ka counseling chi pen never ending process be ngei lo chi khong ngai su noi ve be tham ai counseling chi pen a session be tham atang pia counseling ei serious psychotic chi
na sat takana buai te le season giat som le nga ki kal khong hi tang pi de ve na man sia ma season om di sa kong gen di season ni chi che chu kal khada khat ve le the na buai ma le kal khada ni ve le the season ai ke le uchilawa check up tan hello isa the la ya lai dong mita wai ja ka phone internet connect ka kong hi thakai izak thi wa le za thei chi hiam na hon gel thei duam zwa le na wai zo cha isun zom pa di ku I hunu le minute som ni khongam lai ma wai sungin at hei zo thei za zai zo som ding khat ve kong refresh dia bang chi ya hello mic test hello cái za thei ya hello cái giác thei le na hon respond thei duam yes cái chi ma okay cái za thei ve chi le isun zom pa di ngu bang chi ya man internet phone a ki connect ka hi ha lo ja kang local thei bang ya mai le nong call di wa ki swang la ngai lo nong call mai diu isun zom diu le e ka voice te ki on ma hello voice ki on video ki on dik vek ma sun zom ni le sun zom ni le counseling ni chi kha be the ma te khena lungsim cha depression ana valut ke le bang kong chi di depression ni chi ki bang lo depress chi pen kha mi teng ki depress kha vek depress chi cha chu ki ngai se zual chi mai ni sei sem dina achidam lo nai lo depression chi pen achidam lo nang hi tai ve depression hi theina de qualification om chu den chang le gen dia ni som le li be kal ni be akizoma den chai gen dite ya ma ya sign symptom te kal ni sung be thum be li be ani khom ti chi da na ya uchi lo wa kal ni chinglo nungak tang wal ki khianin ni khat ni kap kha zual wai te chu ason ni nai lo depressive hot anat nai kha nai lo mo amau le mau lang ki dam swa thei lai ve iman sia mo le ai ke le exam fail ki ngai se zual ni tum hi le le ki ngai se zual li chi hanga depress ki para depression ki pani ve wai depress pen hoi tangena ki kep ke ya kal ni ahon sut jok le wai chang anat nang hita anat nang hi chan chu mok dam khiat non lo di chi nai pe mai ve counselor poi mo ta dam doi nek leng poi mo me the psychiatrist leng poi mo me the naman siya ma amao a serious dong join hi me de mo wai jaka ye konggen no banga never ending process chi pen zuaw manai be the abik taka depression na hi huai se tak na hi la chu a sei sonong tam de tu chilawa depression hi lawa depress zual nei la chu session khat kho le be the session ni kho le be the hu chi hi mo man sia mo la session khat session ni ale be the depression na valun hi ke le
therapy si chi chu counselor rai mo tha counselor te wa ona tun chino la cha chu chi bang le zuaw man hi ai ke la therapist counselor pen le mi haya hi crazy person chi hong le zuaw man hi ma ai ke le counseling in hun le sum tam pi banga we si chi cha chu mang thang sa ke chi le zuaw man hi ka chi ma ba client pen in hun tenga counseling session ama thu ni na hi be the ve man se me huai ma banga counselor pen in le hi be the an athu ni na ki bang counselor pen cho hi be thut pen chu advice ai kia midang refer the ma refer no pa le hu chu lo client pen in le phattuam sang ya loi le ama le ki top the ve chi hanga na mok top lo ding session khat session ni khong pen phattuam ke chi pa lo di man se me mi khen khat bang session khat chong pen phattuam ke chi mok session khat khong cho ma hak sak na ngai su ngai banga ngai khian na khong cha therapy khat khong ti jang pani ve anon cha therapy dang te chaki zat to pi lai mo in chen session khat chau khong pe na judge pa lo ding o client ten le session ni la thum bek tel phot di thumang na to huchia ham phat pi lo phat tuam lo sak la chu ut le counselor khen ni ut le khol san ni wa chu nau thu nei na hita huai ma bang counselor penen le session thum khong hi pi phat tuam sa lo chi cha chu a client penin le nang thulak lo lom lo nang chi dan na zui lo a client penin he counseling session phat tuam pi lo wai chi a thei nge le counselor ni le suk top de ve midang kyang a refer me de mo wai tan ke sin ni ve wai jaga na sumu en la khonga counseling session be khit nuang ki be lap di him hok mok lo counselor tele ethics soi tak hi di hi lo di kin nei chia ta hi chi kha kong den di ma wai jang sum kha mok be lo di hun mok be lo di counseling na wazot le mi week na hi mi chaw na hi mi chawai na hi chi pen kha zuaw ma ni ve mi chawai mi week chi mo kha thil di khilo wa je kha khovela counselor zwan tamte kha society la ka de ma mi thei ma mi min thang mi house a chme ni mi pil te hi tang pe ve wa mi mol ma thil the ma lo ma hu chi te na zwan wa hang ma we ve kong gen de a zwan tam zo te kha mi pil mi hi thei hi zo lai ve wa ja ka zot tam jok di ngai na pil be na dia na chidam be na dia na thil hi na set ti na lo ching jok sem na dia na zot tam di hi zo lai ve counselor in ko ke keong thei ke chiam namuang lo mok de lo no namuang de you have to trust as you counselor pe ni na thum ve ni ve thum ve hon ho pi sunga nang hak sang na tam jong thei soin chin na thu guk te le na lom le vol mi dang na sung puan te sang le thei soin chin wai teng ba na ma wai teng ba na nang a hon pan pi di dan le na best friend namuang ma counseling zil khalo pa sanga ale li ale nga thei zoi ve nang pan pi de dan man siam mo le wai ja ka namuang di ngai counselor ting ki bang hi lo ching na mu ke ki ya le lo ching tuang lo di va chi pe le thil zwa we ve chi ka chi sa ma bang counselor te na tup le ngim ki nei ve khat na chu lung sem che dam na ni na chu bang hak sak na ya na ni hak sak na na ni khat pe hi veng nai ve akitum na man siam mo le biblical counselor ten chu banga kitum hot dam na jesu christo na connection kitum ma sapen hilele huaya pan pa the thu tuan lo ding biblical counselor tele o emotional health tang pan tho de ve wai zo changa a main target pen hi tho ding mo in chen ka ge no pen ai le a first pen chu lung sim chedam jok na pen chu hung zo ding che mai ni na sut jop na ka le nang le thu mang ta kana sut jop na le a second pen chu hun tenga na hak sak na teng solution chu hi thei lo te khin nan nang na pa ju don hi top sa ku counselor tin hoi na pa pin ke na to pin cha thu nei na nei loi chu na man sia ma hoi jam mi dang te tok ki sai khong hat be
ไปหลายrecording ไปหลายไปเลยยาสจิตรงนี้หรือว่าไม่อาจจะ recording ไปเราเปลี่ยนเรียนเรื่องพัดตัวเราได้ไงมั้งrespond ว่าเลยโอเคสุนจบนี่แหละว่าจะก็ second เป็นค่ะ promise ฮิตเฮโลเวมันเสียมาเลยอันนู้นนะคะ counseling is part of my academic record it will affect my job ก็น่าเสียปงสุบไว้ค่ะดีเจียแขนคัดเตียนค่ะ counseling จวนงำโลไม่ไปไว้เตะค่ะบางอ่ะเที่ยวห้อยเที่ยวไว้ counseling ห้อยตักอันนั้นว่าไปอ่ะลุงสินจิดำตักอันน่าเสียมเลยเช่นน่าตามเลยเสียมแค่จดีนาลุงสิมัจิดำเลยมีตัวเล็กตัวจดีมีได้สักนาเลยดองดีโปรโมชั่นเลยกินจหลายได้เว้ยว่าจะ counseling ว่าจะเปลี่ยนกี่ตะกี้นี่มันเสียหมดเลยยายใครเรียนซาเลยเฮีย physical ตะกะ sickness เต doctor medicine กิจังดอก spiritual problem เต pastor bible กิจังดอกมา mental อะหิจังค่ะแขนขัดิน mental issue เป็นกินเหนียวลากลวกแขนขัดเตบางเงินเบียกินอะไรเงินพัลโลยเว bible อมทำให้เวลุงสินชิดำนะเปล่านักเตบุงลีจังส้มนี่เลทุมาบางจีบางเต็งสร้างเงินนาลุงตังนาลุงซิมเกมินว่ากิปารัดเห็นนาตุยสิกหลวงแค่ไอ้เวไบเบิลเลยเกมเดียงโสเลยเวลุงซิมเกมบิดเดียงโสเลยเวว่าจะกับไบเบิลตกิตัวเราหนาวมันเจนเลยจีหางpsychological ตกับไบเบิลตกิตัวรู้ว่ามันทำอาจจะค่ะ psychology จีค่ะปัทยานทุเทโลเตดปัทเขียดบานาอาสุงอาเทราปีดุงจุยเลยเท่าบางอากิจังเตอาเวกับไบเบิลตกิตัวเราฮิตเราเวอากิตัวกอมทำอากิตัวเราไบ psychology จีจะจูมีหัดนาปันชนะเก็บนางนี่เวปัทยานุงเตลเขาคนเราไว้จะก็เบียกินละมากิจังดอกดิจู biblical counseling bible ตกิตัวเตมาไว้ที่ข้าสักเทดอกหัวเจเราว่ากะจิมาบังหัวเจเราว่า psychology สังดิ้งหิเลเลบางคริสเตียนซาเตมาจัดดิไว้ที่นะหิเงียนละเงียนเราดิตานะกิตัวละกิตัวเราตานะมาวันidentify สาวไว้ที่จัดดิเชื่อเราว่า totally Hindu เตห้องสาวหัวดังเตห้อง counselor จัดละจ้ามาChristian background เล็กBible เทปีเราไว้จ้ะไว้ที่ชุจัดงำไว้เราไว้มั่วไหมไว้จ้ะ counseling จีเป็นฮัทที่ฮักสมัครไม่วิคงเกณฑ์หลายวุตาบาง heart surgery บอกเตกงจีเดียไว้เตียนจูนิ่งจะก็ให้เห็นเลยมีเห็นเบยเทเวเห็นเลย a procedure จะ step by step อัที่เราขัดไม่เวลุงซิมลำหิเชียงบางจีฮิจีดด้านจัดเกียนขลอกซาบังมาที่เราอีกคลายเตียนบางฮักสักนาต้องไปที่จีกิเทใส่เราน้ำมันเชื่อไหมอามาดุงจวกิดีลไว้จ้ะอีดีลเหรอบางอย่างไม่ละเละตั้มปีสาวปีโกกใครเวว่าจะก็ counselor ที่จีขัดที่ละปีไอ้หมอที่ละปีบานาปะตัวน่ะคักกิดองเราเวคงเกียนหลายดีอาจจะจูอี counseling เตียงบางจิตกินโลจริงเงินอีกคลายเตียนหำพัดปีละเละก้อยมาเกียนเขียดเทโลน้ำมันเชื่อไหมก้อยมาเกียนเขียดเทโลเสพนาดังเตดันเดว่าเสพนาหงมีละกะเกียนสวะเทเลยจุกาวเซโลเตียนมินห้อยตั้มปีกิตังเดมีปะตัวน่ะเลยกิตังในตัวจุกว่ามันเริ่มเทปีโลมีเกลกะเกียนซ้อนเทโลกว่ามันเลยองปะตัวโลมั่วปะตัวโลไว้ya kha ki chin kong gen de biblical counseling to psychological akibat lo na kha chu psychological penen chu ni chin kong gen di apola ma parong pani ve
apolama parong panen chin spirit chung su hat wan lo ma hilele biblical counseling ten chu direct a spirit ki focus spirit penong dik phot phot le asung lamong dik le a mind te i body character te o lang dik to di wai ja ka spirit ki target ai man sia ma le biblical to psychological ki bat lo na kha dai thuk ta ke ni gen man ke di ai san en chu signs and symptoms of depression da khal bang jai ta da kia le akim lang bang ding dek man ma signs and symptoms gen to ni la depression vei le vei lo te thei swa de dan ba na ei ma depression ki pan de ki hia bang hia chi thei swa de dan gen to ni la khat na kha mood swing ei depression ong vei ki pan te kha he thut thut ki pak thut thut ni khata minaran kong chi di ma minaran te chu icha a he wa le a ki pa wa le ki kheng thut thut loi ve man sia ma le ni khara kha cha up down tam lo e depression ki pan te chu up down tam jing kala ki pa ni ta su na he ni ta lam ki pa wai zo ni ta nung lamang da no cha he to ki pai cha ki pel to dan wai te kha mood swing che mai ni wai te ngom di wai zo cha hopelessness ma ban bin sak na hin huwa kining tel na ma ni ki mo sak na thil lung lut sa teng teng lung lut non lo lung lut nang kiam ichi zo dia ma thil kining tel na kianga ui gan hi ngomin naw pang kap veng vung ti khong le thuak zo lo di thuak zo nang kiam di mo hesitation why zo excessive cry kapi chi cha chu dak kal ni sung kap ton tung hi lo kal ni sung ani ve thum ve yam kap the wai kapi chi bang le normal do kap me ve te khena minute nga minute som hong kap me depression te chu kap chi pen mang kap ding wa maw le hung mok top thei lo ding a kap lai ma dakal minute som ni som thum lamang kap theu chi nai ve dakal khat bang lang ching wom the in mut kham lo lwa hia i mu thei lo zan kho wa ka chi hia mai ke le i mu lo ze zen hia ke le i mu lo ze zen hiam khat zo sam samang pai di mu lo ze zen ang pai te la su na le i mu de ni ta ga le i mu di mo wai zo chenga an kam lim lo ze zen halang pai the ke le lim lo ze zen halang pai the a khat lam zo sam samang pai the wai ma banga kha lim lo lamang pai ya le weight loss ong tha khata a agi naung kiam di alim lo lam mang pai ruat le la tha khara agi naung khang di aman sia mo le atak savai taka nat na bang hiam ne hilowa hi cha a weight khong kiam hia pung hiam ya le chu depression symptoms khati ve ma isolation hei pen chu ki hel to alo por lo je jen chi lama pai nge lo depression te ina ki khum but chit roma ki khum but chit hidden me ve depression te pen ni danga pot nge lo penong pot di chi la mi lo dana an ne kin mut te chu i cha kha chu samong pai ngom overang pai mo wai te kha to isolation chi ina tanga om chi pen chu atang nang om mut di akima pa ma mi om le ut lo di ngom mau room kho om di ki ngai to di bang jang ngai to chi le kong gen lai de amao kha khovel vai tak a reality pena wal tung tuang zo ki sanon lo hun chen wai ja ka amao khovel alung sim ngai to na khovel pen na ma hung wal tung tuan so ho me ve ki bang le depression ve kha ke chaken le thei lo kai ki wal tung tuan so min chin ei khovel di khuwa ka na ki bol ta a khovel tak tak a hin khuwa ki jang tom ta wai khovel ei khovel na bol pen a kha khoi yom chang a chu movie bang hi le chu episode tam pi ki bol ta ve khuwa ka wai kha ki sun zom mu thoi ja ka ki pot ke o lo mi to ki ho chi hong ki u lo room a ki khom that hu chi hong ki u zo ma ki u zo hi wai zo chang a ma ban a tup le ngiem chi hong leng nei lo ding u lung ru chi hong leng nei lo ding ni dang a football pek banga pot lo le wal to ki thwa chi au te bang leng kiam di ma mi dang leng thuak zo lo di ka chi sam aba kining tel nang nei ding u depression tak chun kining tel wai pen mai yom na lama kining tel jin heleng nuam de ki chi jin helele ki ba pot leng nuam jadau di ki chi pot le ki bang
a feeling nan chu kong gen ti linginong sun den ma bangoi ve yom na lam lama kining tel na ngom ma ai zo mi le ki thua ki thuak zo lo I thuak zo na I tolerant na pe kia me ve beng seng lo ya bang hiam ngom le ki thuak zo lo ai zo ma ni ki mu dan sia lo self esteem twai gi ente kha chili chinga ki kal khong ni nei zom khat chawi nei le chu depression hi lo ti naman cha minimum ma chi thum bek I nei ungai chi thum bek kal ni sung I nei ungai naman cha ma depression hi na dia a hundan again ana nei sa nei le chu akala le ong ki nganon ke dia nei sa nei le chu ma in chinga tan khong bai le chu severe ngi ta severe te chu hoi taka kin taka psychiatrist to pang di counselor kwa pen zuan ma sa di counselor mo psychiatrist mo ai taka chu taksala manat na ting le counselor hi ma sai ve doctor te ma sa lo na sung nuam lo ya na lu na ya banga na taksala manop lo na ting le counselor zot ma sak de na lung sim la parong ki pan thil ai ya chi chek ma sa sak de a jak chu mi ing inat na khat be ka sim kha za 82% hiam khatin ka thia 82 ke 80% edi za la ka som giat vel taksa nat na te kha lung simang ki pan ai ki chebe naman sia ga taksa nat na te kha lung simang ki pan wai ja ka atam zo za som gerong ki pan e choi ja ka counselor te jot ma sak de counselor te ro nang pen e lung sim lamang ki pan e ve yai lam take care dia ong phat tua mi amen ni chi le la ka doctor te wa jot ngai lo ma u chelawa ai yai pen chu lung sim lam vai ke doctor te ma wa zuanin a chi la wa jot de u chelo depression chat bang nei thok direct ka psychiatrist te jot lo de counselor jot ma sak de counselor ina scale de ve ma yai chu hak sana bang chit tukin asang an yamung scale din chin ai chu psychiatrist hamloi thelo dam doi nek te ngai chi la dam doi ne kom ti counseling pai kom de ne ania pang khom ti hian kha da the siam lo te mo client te la tam ta ko na ana ho chi wa counselor zwan khalo khat ve la counselor to ki ho lo dam doi ana ne chara kuma ana ne char me voi te bang chi lo ve man siam mo la counselor ma sa di counselor advice na psychiatrist so de zo wai tua hiai symptom se gen te kha manggel ke ni ei ma dang ki pan thei mi dang alang pan ki pan thei mo depression piang sak thei chu thil tam piom de na tang pi do kong gen zol de hin khuwa thil suk mang ai ke la mang sak in ma ngai ma sung kwan te best friend easy ta ti bang sile waya lang ki pan thei ai ke la in bang kang tum le pau se loina ai ke la business bang fail han lan mo ala ka sim khong bang ki ba mok le wai khong lang ki pan thei ai ke la taksa dam lo ngui taksa dam lo zia ka lung siam lo ngai fakin cha dam lo so ki bang lo chi ki typhoid ve no kal ni lam ki ngai so khai cha depression ang sun zom chi dan do wa ja ka taksa dam lo te bang le ka chi sa ma bang counselor ki job khoi ai ka chi ma wa ja ka taksa dam lo ha akal kala kha asim hospital om bang nei wale chu counselor to ki ho sak poi mo ma ve sum kwan te pe I thei lo kala mau bang ting na ngai to kho ma bang chit tu ka lung se mana su kha ki thei lo ve wa ja ka counselor kha nai sak poi mo wa zuwa chemical imbalance ken khat en leo chen ki ngai sian na di le nei ngel lo hin khwau icha nuam ma bang icha hi chit tu ka ki ngai siat pi na di le nei khol lo hi le ki ngai se po lo me ve wai ti kha chang a he khwa ka chemical imbalance a chemical pen kha banga balance zo lo mo anatom hulwa yam anai thi wai ja ka depression ki pan the wai ja ka depression chi kha khal na ya chin hisab leng kha khal nai lo ve depression chi man siam na khal nai mok lo ve chemical imbalance ya ban depression ve mok lang khal nai lo
job bang le takin gen leng depression nei ve bible a job apiang ni na san ham sia te voi mo le ana piang da leng bang bang gen o me ve hi le depression pen khel na hi pa lo in chen huai depression i ve hit nunga i decision i thupuk na lak ti ong kinga zoi ve khel na hi le lo job bang chu chik tu ga depress na chen pathian gen selo pathian na mang hil lo mo iman sia mo mo le wai jaga depression i ve hut chan job ma i ba ti ngai pathian ta sa lo di pathian gen selo i mim di ile pathian na ine ilam imang so ting ting hang tung ding non ding hi mo wai kha kong be la phele ni bang jaga pathian ki poi mo hiya chi kha gen to lai leng ut wai ka sa ei ka video pai la ya lai thong mit chau nong ai ong vak chau nong mit king no ka video pai la ya okay okay hi tau ni la ngei topic hai kan mei dia ave ka ki jau ki man lo de chi kong gen sa hiya top mistake counselor iwa zot chiang i hi khel na ku chinga te gen to ni la khat na kha counseling session a dia let counselor in dak so mang tung na chi le dak som atung ding minute nga early ai tung le le poi lo hi le dak som pel khit nung dak som le kim kho tung di lo na thei siam deu khat kong gen de counselor te na nang chau klai nong nei lo ve professional taka dealing bang hi dia ka le kong gen lai de ni khata kha counselor te na thum khong li khong wai chu tam lo jen mai thei thum khong ki nei tang pe ve ki ho lim pi mi kha de chi pen kha dak kal kha le kim lang tung the ve se a first session am bang ai le chung sau de dak kal ni dei kha the client ung pau dan dung zui chung hi dia ma a second third session te chu le minute som li khong na ngi thei wai chu a counselor in a bol da nong ni mai thia hi le ka hon gen no pa hi le counselor te na nang chau ni khata client nong nei hi lo ve hoi ja ka amao schedule neu timing neu dak so ma khat pan leng som le khat le kim tan bang hi le ma ek te khe nang pya ke ve som le ni khat nei non di dak khat le ki ma top le khat dak nia nei non di cha nei sip sip oi ve timing ne ya nang a client pe ni na a timing za tak lo dak so ma chi pe som le khat ging de kwana wa tung mok le chen bang chi di anek sa pen to na hunong ki kal thai ve man sia mo le wai ja kan na let lo di ngai counselorin na u ta le chu a time fix chi pe na counselorin nang man hun lo piang hi pi la chu na gen di mai ve o wai hu ta man zo lo di ka hi hu yai hu na lem zo diam chi chu gen luat di ki kup kho ma thu puk na bol khom de ve man sia mo le hi le thu puk nai bol zo nunga wai za tak lo wa da kal kim lang và le da ka le chi ho chui thei lo dang niang pain chi pen dang li la kim kho tung pan chi ho ngi thei lo ve bang ja kai thei lo ja chu counselor te na dak som bang ka hon sa pu ale ko counselor te pen kha bang che de dak som ging ma kana sep teng teng na khol san di nang na ngak top diu hi ta ke ve aman sia ma nang hunong ki pe cha nang ngak top de nang minute som thung le le chi la ko bang ma dang sem lo cha nang ngak top hi mai ke ve wa ka hun u pa mai ka thau pa mai ta wai ja ka let khak minute nga minute som let khak chu thei sia muai roi le le tam pia minute tam pia va let dak kal lama va le thi chi pen kha ching het lo di ngai client ti thei ma ma de ni na zuaw gen a tang pia first session ko kha client te na counselor te muang lo chen hak sak na tak tak a thu guk tak tak pen phol swa wo lo chen alem lem pen gi pe ma sa we counselor te thei di le tho alem lem pen pen chen counselor te professionally taka deal ya banga chi h n ke am chen why deal siam le second session khong a problem tak tak pen ki pan pan e ve a thu guk tak tak pen ma
kong gen no pai le counselor te na khema le nang pen kha athuak tu hi zo kiam ni ve hospital of pai chen na lu na lai khong ka gil na wa chimok le chen bang chi de gil na dam don cho de we we na lu na dam ni lo de hoi ja ka counselor ke wa pai cha ana pen ma na chini anat na level le ahun nin gen ni ana lo za jen ana hi la le diklo ana lo za jen na gen la le diklo mo honest ni truthful ni counselor te kya nga chi kha kong nga na hi le was counselor te kha za tak di wai zo kha imuang di ngoi counselor te ajiak chu ka gen sa ma bang counselor chi akuma sim ala kasim sum senga huchi banga hak sak na nei te pan pi de ha mau na kisalo ke ve ni khat ni khong kisak lok nai loi ve counselor ka counseling chi ha akuma sim minana zilu lai bu sa pi pi tam pe sim beu hucha kisak lok nai mo ke ve wai ja ka khan na za tak di na u ta le a qualification khong na dot chu dot thai lo te ve hi le za ta khwai ta ka dot te man sia ma le cha thu lak ngel lo na u pang sa sima nói cha na va hi pheng phang le counselor ten kha e hei zo kyung thu lak zo ke kyung za tak zo ke che mi dang kyang na sol the wi ve ziawa na va hi pheng phang lo de chi na hi ma wai ja ka nang san au pang zo tham nei the le siam na pil na mau ni we cha counselor hi na za ta ngai ve wai zo na muang ngai ve doctor yana va pai na nang sang kum som kho na au pang wai doctor anau pang jok zia khonga va chi pheng fan va ta bol kho na va om le kha a doctor ki pa khet lo de mo le wai ma bang counselor te kha ki pa lo de ngoi na va nau pang bol hiam va muang lo bol hiam chia na vom le ma midang kyang na sol le de we ve compatibility ki en thoi ve counselor to client ki kar le ki compatible lo ma ki tua pi lo ri te chu ki hi te lo mai counselor in le ma not doing the week homework or not taking initiative for healing process na chidam na dia kha apan la amo puak na la tak tak kha aklai nang pen ni so ve nang amo puak na la het lo counselor to ki ngau ringot counselor in hei te tu kal sung bol na chi te bang le bol lo mo hong bo ke chi te wai te bang le hi lo no ma le bang chi di dam he tak tak zo ngi lo di na dam tak tak na dia hong wok te hi le bang te na hi di nang ma main pan na lak de ve man siam ma le magic khong aking ak lo di cha lam dang tak tha khatang dam thut di khong a le na kilomet lo di uchi te kha unrealistic expectation eve wai ja ka process ton di counselor te muang kom di counselor ten tu ka le te hai tiang bol photo achi te bol tong ngian di cha khat sung ni chia khani sung ni ya mi chang dam to de de ve ngoi cha na bol na ka counselor te na muang a chi dang na no to nang ma main pan na lang nak le chu dam de ke bang le counseling tam pi ve pet ma na pai ke ka depression apat kum thum kum li phia la na pai ke counselor mi ku mi sagi lam kyang a wai la ka counseling ka zil ma pek thui kong gen 2015 December apat pai nga 2018 lam tan counseling ka pai 16 a 16 17 18 kum thum hoi tak bang kana pai ve wai ja ka counseling phat tuam tak tak hai chi ken le thei lo ken le ham phat pi lo ka ham phat pi ja ka hai tan le na tung ke ve mo lai bu te bang an gal khia public speaking siam ding da ni chi bang ya life and career chi bang mi na na hi zo lo chi chang a chu ke sa pil zo a hi thei ti chu om lo na tham na dia hi la le mi na an hi khang ngi lo te bang hi khat tuang pang the ke ve ma viakin tuam ma school tuam ma seminar khong bang pia mi asing asim te hin hwa su kha seminar pe a ki jang thi bo ki wa bang zia counseling kana pai tam zia ke ve ka chi sa ma bang counseling le jang counselor te la jang lo di counseling le pai lo ni che an om mok leng bang che di suak ta lo de ke voi wai ja ka counseling zot luat di ngai ma
ma main pan lak de wai zo anga na poi mo chu not completing require session counselor ina a first session a professional ta ka counseling pe hi le na hak sak na ting tang ngai khia sak di hoi ta question lang dong dingu wai zo chiang okay chia un plan pi de we na session un plan pi di okay second session a yai te sat ngai session nga bek ngai yai te hi tau di second session a yai lam na hak sak na yai lam do hi di thar ta yai lam do chang plan pi du we session nga bek nong pai ngai a chiu hiam wai te khana pai te di na man siam ya na pai som te di nang lam an hi thei liai nak le na pai de we lam te kha professional taka counseling hi le wang a client te le ki mol thei si chi mai ni na kwa ma vaken tom nai ro na session khat khong pain anon om de le koi non lo cha hun sak mo ko session khat pain adam ki wa le phatwam ki khong pe na chu na man sia ma session khat a phatwam lo chi chu thil hi thei lo we session a hun za counselor in a chi za bek pai ma sani phatwam lo chi di la le na man sia mo la ma zoi thei lai ding ne ka gyal hak lo kong gen be dia counseling chi khami ma taga ki ho na hin chin ita ti khong to va pai di chi lei loi ve ma na man sia ma iwa pai thi ya iwa pai khak ta ka le la ita ti kha counselor ti na mi dang room dang a ta ti na kep sak thei di ani wa le la ki pa huai ma uchi banga nei ki wa le chu in veng in kyam ya inu te ya pa te ya ma kyang ai ta te nu chat phot di ta kal khat khong choi ki holim kwai hun su na kep sak zwalen cha koi khiat de man siam ma ta te ni la thum to counselor sunga room sunga valudin cha ki holim pat som kha ching het lo de hi wai te kha hoi lo professional zo lo wai zo ba na lom le wal ton pi I ton pi tak le thei siam hang hi le counseling room suang tu thei lo we ve man siam ma le counseling ni chi pen kha thu go ki piang na bit na ki sak dingu na tol dam dingu na ut bang na gen thei dingu kwai ki de chin hi cha in veng in pam to wa ki holim na hi lo wai ma wai kha thei siam ni hi ya adang chu gen khak lo nei den ka ki nging ke he ai te kha thei siam ni ma counselor wa zot chiang en dam doi to ki sai kong gen sa ma banga counselor pe ne na dam doi na poi mo achi ale amao psychiatrist kyang na sol ding we wai chiang a kha doctor chi da na dam doi na nek de a do sang zo ya niam zo hiam le na hi lo de chi dan cha da na zui di a hi thei lai nak le in kwan te kwa hiam khatin na wa zui di un chin adam doi to ki sai te kha ain kwan member te na sai di ngui zo amao ma dam doi ki le sak lo di amao ma ki nek sak lo di ka gen om zia tak chu no ma main wa hi pi de sung kwan member te pe nen ma dam doi le no ma main kem zo di a hun a pe de nei we wa man sia ma a hun a pe di ama wa ki ke po le ni ta bang I mu thei ke la te khina mai me sleeping pills bang khat nek di chi lai bang thum khong nga khon ne me ma lo bang chi di ai mu thei lo ja ka buai di wai mo la wai ja ka adam doi ting kha family member pen en kem di a hun chat alarm set je na alarm clock set je na pe di wai zo na thei di hai dam doi ti kha side effect kom lo ve side effect chi chu addictive cha addict suwa ka drugs da na uchi ti om lo ve doctor te chi tan na zui wa le ma doctor te chi da na om di in chin wai zo na thei lai di hai dam doi psychiatric dam doi ti kha vitamin dan doi ve to lu na dam doi khong chu dam doi tang kha ti nek le minute som tum da kal kharang dam e ve mo le hi le hai psychiatric dam doi te pen chu hu chi de bang te lo hoi ta ka dam doi na ne kwa le kal khat kal ni zo nunga effect o lang ngom pan de to sung ha na vitamin chi te hong bang le chu thoi ve bu khat khong I kai zo chiang a phat tuam pan a phat tuam na pen kha kal ni khong hu nong lut di wai za ke bang le hi na thei lo nga kal khat ni phat tuam sa lo mo ana kha se ma ke ve
ดำเทนอนเราได้ดำโดยเรื่องเราก็จีเราฮิเราเห็นเช่นกาลนี่เบคนลายฮิไว้คาเทเสียมนี่กาลนี่เบดำปะทุดดีเรากาลนี่ของนั่นเองจดจังโอ้ลังอีมุเทจะเดาเฮียมบางฮะไอเอฟเฟกของมันปันเอฟเฟกกจิจูบางหนาวเสียมปันดีเว้ไว้คาเทนี่ไว้โจนาดำปีตักเปลี่ยนของอดัมโดยเตฮิโซโลนเช่นให้กจิมาบาง brain chemical kita samlam na hi le chu wai pen chu adam doi ma poi mo hu chi lawa depression te a hi level na dam pi tak pen adam doi hi zo lon chu counseling pen hi ben adam pi tak ku a counseling a bang che pan lak de ngai sut na te bang che kheng de chi the hoi taka sinu nei cha wai pen hin hwa na na zui to cha wai dam pi suak na dam pi tak pen kha a counseling pen hi zo adam doi pen hi zo lo adam doi pen chu cha hoi taka ki ho pi the nial non lo ngai su na pen cha pai boy gop che mai ni cha mu mal non lo wai din mun khonga kha dam doi kin sa ke a serious ma ma chang ye serious lo mai lo khongai ke la moderate depression kha chi thoma ke ngai ve mo chi thoma ke ngai mild moderate to severe ve mild khong ban chu ne khet lo de kha chi ma bang wai ja ka direct ka psychiatric jot lo de ka chi mo moderate in le nek lo de tanom severe in chu nek te de severe in chu de counselor to psychiatrist athu hom ding hi self care yai kha last topic de hi de wa wai hi mai na ka recording a pai lai ya pai lai le ya si nong type the zol lu am den cha recording na pai non lo khong anai kha mai ma le boy wai kha de recording pai lai le nong the sak luam ya chi hiam bang yam nit bang za na out mana hello hello microphone check minute bang za out man ka ya chi ka the kya bang teng le a last slide isun zom de che zo ding hi mo self care wai khap poi mo hi chi banga depression ve dek tung e ma mai hi sung kwan te tak le i hi ding khen khat te tak salam takai hi ding chu khat na hoi taka hol kai sak di physical exercise hi sak di vakim kheng walam hi zoloina kai sak di walking pai ya gym kwan ya na se mi ya banga ma ni na kha kisil siang de tak sa kem siang tho de u che lo kisil ngei lo puanin sil ge ge yo ma di dum sim lam pen khang depressed da do the hoi taka an nek di kam lim loi ke le nek te di mo iman se ma gil kha hom sak gi ge lo de wai kha hoi lo wai chi ma banga hungry man is angry man ma gil kalan om mun wale he swak de na long sim lam khong chi dam lo da do de wai ja ka kha nek hoi taka kha in mut som te di in mut hun pen ki pel sak lo som te di a ki pel kha ga ni ta ge in mut the ke la su na in mut me di poi hi lo man se na ni ta ka la i mut he lo su na le i mut wan lo ni ta thum ho cha i mo lo om zom le chen ba se go ti wai ja ka na in mut the hun pe na kha
nei mut te de ve ni tak se ki la le ma a hi thei ta na chu abul tu ma chu ni tak ma ai mut som te de normal routine pen zui som ma sat be wai zo hoi taka tui kha don tam de ja kha I khuak pen kha person mang ngai ta jok za 80% vel kha tui ngan I khuak ki chi pen ma wai ja ka tui atom che I khuak pen kha pai du dak thei lo wai ja ka tui don tam de I khuak function hoi na de rung si ma de chu poimo chu nang pen kha ala sa ki koi ki ge lo ri na ki pa na lam nang tak sap te kha nang main kha na hi to ngai ve nang ki pak sak thel te khena drawing gel wain ki pa sak lo wai te hi tam de man siam ya nang ki pak sak thel te kha hi ngi lo cha a hi ngi lo no ma le wai kha hoi lo nang ki pak sak thel te hi tam di wai zo nang le nang na ki ho che kha a hoi thei lam lam ki ho di man siam ma ki zo mi phalo wal phalo chi khona ki ho le depressed da di wai za nang le nang na ki ho dan pen kha hoi taka en kai di a hoi lam a kha ki ho som de ki chu na ki tu lai ngap ki ma lang he le ka ma ba na hoi taka pan la de ka hi ai ke le ke chu ka ki pa ga pathia ni ai tan wal zol nang pia chi ki pa na phong sim thei dan ki sin ni ma wai zo ya yo ga che yo ga pen avai tia do ong bang lua meditation chi zo ya ma banga hoi taka rung sim pen mo mal taka zat siam som di I tho a ki pa da I lup dek tan I hin kho zat hong hoi taka adak to I cha ngai to sip som di lung sim pen wai zo changa apoi mo lai chu lai khong na gel he mai di na man se mo lai khong gel di tun ye hun zat dan khong midang kwa hiam kyan va gen the la ki pa wa in veng in pa mya ilo mi best friend te ke va gen so thi la hoi lua wai zo room ki khum den lo di dana again sa wa ya symptoms te again lai hi di dan to again te lo mi ven mo room ki khum den lo di the tana pot so di ki holem di mi pol di puchi khong kha poi mo hi ve ki man se ma wai zo kha toxic environment relationship te kha manga ki heb mang san phot de le depress ki om de ke chama depression ki ve de ke jaga wai jaga kha ki hem mang phot di hoi taka ki kem phot di relationship mang chi dam lo ki na ki sel hi le kal khat kal ni be ki ho ke phot ni a ki khen bang le hi tuan ke di na ke le lung gim lua depression a lut de khoi ja ka kong ki kem phot di cha na man sem ma u cha kha ki kep dam phot de ve wai lung sim dam hello pia chi dam hello pia kha a relationship va buai pia I va banga wai relationship buai na tuam te va suk beng som cha ki buai se de hi zoi ve wai ja ka kinung khen phot di ma ni ki kem phot di I lung simi tak sang chi dam chiang kha I relationship va care non de wai kha hoi zoi wai kha relationship lama thuk taka ki gen khari to kong gen ke de ma la kong sau gen ke de healthy boundary hoi tak siam tak de hi lo ding tan mi nong bo lo ding tan organize khat hoi taka bol thak ngai hi wai zo mi kha hi bang accept siam ngai mi hi bang accept siam ngai ve bang le thoma I ha lo na te kha realistic expectation nei thi ngai kha thuk takin again man ke wai lo wa ki kep ding dan chu routine hoi tak zui ngai ve routine jing kal tho hun an ne khun ki sil hun na se phun ni ta kin mut hun phone da ka le za khoi de chi ko routine khai thei tana bol di zui som te di wai le depression a de ki kap dan kha te ve routine ong buai go pe ve depression ve changa tina buai ja ka depression ve le chu ki zo mai thei